Sanibonani bafethu, nginibingelele kuphi nakuphi la enebukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje awulike i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel, ungaphinde ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video siyifakayo kuma-transfer news ke bafethu. Kule video manje ngizokupha i-update nomdlali obekade ke elinkwa okanye eyi-target ye-Kaizer Chiefs, Fiston Mayele wase-Congo, bekade ke gijima kwi-Pyramid FC. Njengamanje ke bafethu i-update engizokunika yona yokuthi Kaizer Chiefs ayikhohlwe uFiston Mayele. Fiston Mayele indaba evela njengamanje ekuthiwa ke engase ke asayine kwiqembu elilaphaya eSouth Arabia, lapha ke ekuthiwa ke AL Fateh. Kuthiwa ke imali ke azoyihola imali ke engango 26 million ngonyaka, okusho ukuthi ke lo mali ke mawudivide ngo-12 uzohola ke imali ke engango 2,200,000 rand. So impela ke i-Kaizer Chiefs impela ayihlanze ngedela. Fiston Mayele sezimthathile iqumama zase South Arabia, iqembu ekuthiwa ke i-AL Fateh khona ke lapha ke eSouth Arabia. Yona update engiyiphethe ke njengamanje. Like i-video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwi-video elandelayo. Nisale kahle.